Ahashayina z'akasheshe niwe Right Honorable Anita Annette Among, Richard Todwong hamwe n'abandi bakuru mu kibiina bayanjurira abanyamakuru omuzaano musya w'ebyobutegeki obubaheza kutaasya omu kibiina kya NRM okuruga omu kibiina kya Forum for Democratic Change. Honorable Yusuf Nsibambi ori MP wa Mawokota South kandi obiire naakora nka nyampara wa FDC omu Ishengyero. Nabwanyuma Honorable Nsibambi yagamba n'abanyamakuru ngu ebibiina eby'orubaju rw'okuhaganisa bamuriiremu orukwe aha byabiire abatebeekanisize na munonga eby'okureka abasibe 50 abari omu kihome ababiire biikiriize bakabaremesa obu barikurabira omu bapuriida baabo. Mbadde n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga tugezaako okubuteeka mu nkola naye nga tubuteeka mu nkola enkyamu. Twalowooza ebbanga lyonna nti ebyobufuzi byakusika mugwa na kulwanagana ekitali kituufu. Constitution ekirambika bulungi tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okutereeza ebyobufuzi n'eddoboozi ly'abantu. Naye mbadde bwebita activist abalwanyizi b'eddembe ebbanga lyonna kumpi emyaka 25. Oguyanjiragira ngu agambire na mukuru w'ihanga kandi yashanga ari omuntu murungi w'okukoragana nawe kandi ayina abandi bantu ab'orubaju rw'okuhakanisa abakwenda kutwara omu kibiina kya NRM kandi n'abandi abarabire omu karuuru batiine kibiina nabo bahandiika ekihandiiko eky'okukora omukago. Bakama baffe abatukulembera ab'oludda oluvuganya bali mu bantu nga 6 kati bali 4 ate n'entambula yaabwe tetegeerekeka okuggyako okuleeta obwegugungo obuleese amaka mangi nga gakaaba. Bwe nayogera ne President Museveni nga n'akalulu tekanabaawo ne mugamba tutambuze embeera eno bweti ne tukulembera ne bannaddiini abalala tubadde mu nkiiko ez'enjawulo nakamusisinkana emirundi nga 5. Bwe twogedde ne ndaba nti Museveni gwe nali mmanyi si ye Museveni oli yennyini ng'omuntu. Nabwanyuma omuhandiiki mukuru w'ekibiina kya NRM Richard Todwong yamwakira kandi yamugira ngu ekibiina nikyakira abantu boona kandi bahereze n'okwetebeekanisiza akaruru ka bakyamaani w'entebe y'okubanza okwetooroora ihanga ngu tibakwenda okuhayahayana kutari mu makuru baitu okutunguura ihanga. To me, I keep thanking you and congratulating you. Because comrades like Sibambi and others would go through an inlet they feel comfortable with. And I'm sure for the many years you've been in FDC, you are looking for how do I join NRM until the Right Honorable Speaker came. And so I need to congratulate you for always bringing forces to join hands with the NRM. This speaks to the historical mission of the party. Kandi wesek member w'abakozi kandi ori MP w'abakozi Honorable Anita Rwakajara yasiima barikwegita aha kibiina kya NRM ngu ahabw'okuba nikiba amaani aha kibiina kandi burarareebe omushana nibiija kumwakira. NRM ni party erikwakira buri muntu weena aha nshonga z'aba independent okumanaginga obururu tukorobi. Managingireho bururu nkakoraho na Electoral Commission ya Uganda nimanya ebiru kugenda omu process yo gukora bururu yo kuheza bururu emirundi mingi noshanga ngu abantu bona tubashemererwa omu process ejo. Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano aha bwa Tayali West.